Pamirsa, pengelimbakan ekonomi Bali ring triwulan kaping kalih wenten kontraksi kantos 10,9 kutus YOY. Kahanan inucap meius ring usaha mikro, kecil, miwah menengah UMKM ring Bali. Ngarapin kahanan inucap program-program pengelimbakan produk lokal, kaptiang presida Ketincapang minakadi nyokong leuwih akeh petani tradisional miwah UMKM ngawi gunayang marketplace miwah teknologi digital. Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Bali Trisno Nugroho Mausang, KPW BI Bali taler nyokong panincapan bansos pangan ngawi gunayang produk lokal. Taler nyokong leuwih akeh ngawi gunayang produk lokal ring industri akomodasi ajengan miwah inum-inuman. Rumasuk perkanti sareng widangan tiosan miwah nyokong internalisasi gerakan cinta produk lokal majeng krama Bali. Ngiring angge produk Bali. Antuk punike UMKM Presida Becik Tur Bali taler sayang limbak. Ipun nugesang yening samian krama ngawi gunayang produk Bali kejantenang UMKM ring Bali Presida muali nincap. Yening UMKM nincap janten sektor perekonomian ngelimbak. Dawag Agustus kali dase Bali taler muali ngerasayang deflasi. Panedunan arge akehan sangkaning penedunan arge ring komoditas daging ras, angkutan udara, sekolah dasar bawang miwah pisang. Ngarapin kahanan inucap Bank Sentral memperkanti sareng pemerintah Provinsi Bali, Dekranasda Bali miwah Bank BPD Bali ngemargiang pasar gotong royong. Satios ngemit stabilitas arge nyangre rerahinan Galungan lan Kuningan, pasar gotong royong taler mata tujuan incapang penyerapan produk UMKM lokal. Parindikan inucap anut ring instruksi Gubernur Bali majang instansi vertikal wiadin lembaga tiosan mangde presiden nyiagayang genah majang UMKM ring widang komoditi pangan kantos kerajinan. Eling ring mekatah parikrama sanek laksanayang ring masan pandemi COVID-19, protokol kesehatan state becik kemarkiang. Samian sane madolan ngawi gunayang masker miwah visil. Transaksi jual beli kemargiang non tunai antuk ngawi gunayang KRIS Quick Response Indonesian Standard. KRIS ngawinang krama dangan sajeroning ngemargiang transaksi ring tengahing pandemi COVID-19. KRIS taler presiden nyokong digitalisasi UMKM. Swardika Bisnis Bali nguningayang.